2014-жылы чыгарылган F-15 достор, X5 дерски взгляттары менен достор, сырткы абалдары жакшы, без вложений, зазорлору ордунда, кышкы дөңгөлөктөр, заводской дискалар и бодикиттер каралган, жабралар буяктан повторители поворотников каралган, без ключевой доступу бар. Ички абалдары достор, деревянный аквапринтерде полный электропакет, память сидений, электрический управление сидениялары, атаманкалары менен ички абалдары жакшы, мультирулдор каралган достор. 3 көлөмдө дизелевый мотордо баскан чакырымы 204 000 км, торпеда лобовойлору таза, лепестки на рулях и достор буяктан автоматическая коробка передач, режимы езды, шайбовое управление медиа, двухзонный климат-контрольдордо и ручник электрический автохолдтору бар. Помощник при спуске, помощник при парковке каралган. Чоң панорамный крышалары менен достор. Арткы абалдарын көрсөтөбүз. Арткы жактары ham жакшы абалда достор и коричневый богатый түстөгү салондордо. Айтылыш баасы $24 500 LED оптикалары менен. Байланышып барсаң бир сүрөт текшерип басып коесуңар. Ассаламу алейкум.